hallelujah, hallelujah. Hallelujah. Turakudugiriza icubahiro mwami Yesu. Turagushize hejuru Yesu. Hallelujah. Turagushize hejuru Yesu. Ora de kesande. Rantarabaroze terebo shatai. Intarabarezi kata. Oh sharababa sendere bokosia. Entarababa shia. Oh tarababa sentoni. Enteko shandarama. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah. Nidarababa sa. Entarababa setere kori. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah. Asante waimbaji. Data turaguha icubahiro. Baba tunakupa utukufu. Turagushimiye kuno munsi mwami. Tunakushukuru kwa siku ya leo mfalme. Turagushimiye kuco wateguye kutugaburira papa. Tunakushukuru kwa kitu ambacho tenda kutugabulia Baba. Buntu bwawe mwami ukomeze kubana natwe. Neema yako iwe pamoja nasi. Ugutahura mwami mwiza kutubeko. Kutambua kuwe juu yetu. Ugukora ijambo ryawe mwami bitubeko. Ndio. Mwizina rya Yesu. Kwa jina la Yesu. Amen. Amen. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Hallelujah sengero ry'Imana. Hallelujah kanisa la Mungu. Hallelujah. Amen. Imani habwe icubahiro. Mungu apewe utukufu. Ndanezerewe kuba hano. Nafurahi kuwa hapa siku ya leo. Ndashimira Imana ko natewe iteka. Nashukuru Mungu kwa kupata hiki kibali. Uburongozi bwasoba kunyizera. Viongozi wameniamini kugira ngo mpagarare imbere y'ubwoko bw'Imana. Ili nishimame mbele ya taifa la Mungu. Reka tudatevye tuje mu ijambo ry'Imana. Bila kawia tutasoma neno. Ijambo mwema yarashize ku mutima. Neno Roho Mtakatifu alinitia kwa moyo. Rifise nka theme ivuga ati. Liko na theme nasema hivi. Ati sors de ta zone de confort. Toka mahali ambayo unajisikia uko sawa.
va mu kibanza c'ukoroherwa nuko nabivuga. Toka kuna nafasi unajisikia wewe uko na urahisi sana. Va mu kibanza co koroherwa. Toka kuna nafasi ya urahisi. Haleluya. Amen. Imana irashaka by'ukuri ko tuva mu byo tumenyereye. Mungu anataka tutoke kwa vitu tunazoea. Tuva mu kwiyorohereza. Tutoke katika kufanya vitu kwa kirahisi. Haleluya. Amen. Irashaka ko tuduga umusozi. Mungu anataka tupande mlima. Haleluya. Amen. Irashaka gukorana natwe ibikomeye bene data. Anataka kufanya nasi mambo makuu. Ariko hari ukuntu tudashaka kuva mu byo tumenyereye. Lakini kuna gisi hatutaki kutoka katika mambo tunazoea. Hari ukuntu tudashaka gukora ico mpemu yaratubwiye. Kuna gisi hatutaki kufanya mapenzi ya Roho Mtakatifu. Kubw'ikiguzi tuba tubona menga ni kinini. Kwa sababu kitu tunaona kitu tutalipa kwamba ni kikubwa. Imana ishimwe. Amen. Reka dusome. Tutasoma. Reka dusome muri Luka. Tutasoma kitabu cha Luka. Luka 22. Luka 22. Umurongo wa 32. Mstari wa 32. Luka 22 umurongo wa 32. Luka 22 mstari wake wa 32. Ariko wewe nagusengeye gukwizera kwawe ntiguhere. Nawe niwamara guhinduka uzuremeshe bagenzi bawe. Amen. 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 Mungu asifiwe. Reka dusome mu Bikorinto ba 2 igice ca mbere. Wakorinto wa 2 tutasoma sura yake ya kwanza. Umurongo wa 6. Mstari wa 6. Iyo tubabazwa kuba ari kugira ngo bibazanire ukwirugwa bona gakiza, kandi iyo twirugwa kuba ari kugira ngo bibazanire ukwirugwa nyene guserukira mu kwihanganira imibabaro imwe niyo natwe tubabazwa. Amen. Haleluya. Amen. Amen. Aya imirongo ibiri. Hii mistari miwili. Bene data nashaka ndabatahuze yuko kandi musanzwe mubizi. Nataka niwaeleweshe na mnajua hayo. Igihe cyose Imana igukoreye. Wakati wote Mungu anatufanyia kazi. Ibishaka kuyikorera ku bandi. Anataka na wewe ufanyie kazi wengine. Igihe cyose Imana ikwiyeretse. Wakati wote Mungu akijifunua kwako. Ibishaka kuba igikoresho ku bandi. Anataka uwe kitumikisho cha wengine. Hari ukuntu twabihebeye abantu bamwe bamwe. Kuna gisi tumeachia watu wa moja tu. Imana ihabwe icubahiro. Amen. Imana idufashe cyane. Mungu atusaidie sana. Mwemu yarambwiye ati iki gihe Roho Mtakatifu ananiambia huyu wakati arashaka kwekipa. Anataka kuvika gutanga ibikoresho. Kuvika vyombo. Gutanga ibikoresho byo gukorera Imana. Kupana vyombo vya kutumikia Mungu. Gutanga ibikoresho byo kumenagura ibitandara. Kupana vyombo vya kubomoa milima. Haleluya. Amen. Iki gihe Imana irashaka kwekipa. Huyu wakati Mungu anataka atuvike. Atuvike? Ndio. Arashaka kwekipa. Mungu anataka atuvike. Iyo muntu ari ku ishantiye dufate. Kama mtu yuko kwenye shantiye uko kwa majengo. Wowe uri kurubaka. Wewe uko unajenga. Hari ibikoresho ukenera. Kuna vyombo unahitaji. Kandi ni wewe ubimenyesha. Ni wewe njoo unajulisha. Nyeni nyubako. Mkuu wa majengo. Ati burya. Anamwambia kwa kweli. Ndiko ndakora. Nikitumika. Nasanze hakenewe isima zingano. Nimekutana panahitaji mifuko ya sima iko ya fulani. Nasanze hakenewe ibi nibi. Panahitaji hivi na hivi. Imana ishimwe. Amen. Ni twebwe twama tubwira Imana ivyo dukeneye. Ni sisi tunaambia Mungu mahitaji yetu. Imana ishimwe. Amen. Ariko lakini turi mu gihe aho dutegerezwa kuriha ikiguzi. Ni wakati tunastahili kulipa na kitu kikubwa. Dutegerezwa kwitanga nk'ikimazi. Hari kiguzi dutegerezwa kuriha. Kuna kitu tunahitaji kulipa, kujitoa kama dhabihu. Amen. Amen. Nyamwera uko tuza kugenda muraza kuntahura. Roho Mtakatifu atatusaidia. Reka dusome. Tutasoma. Muri Apocalypse. Ibyahishuriwe Yohani igice cya 3 umurongo wa 16. Tutasoma katika Ufunuo wa Yohana 3 mstari wake wa 16. Ibyahishuriwe Yohani igice cya 3 umurongo wa 16. Ufunuo wa Yohana gushika ku murongo wa 18.
Ufunuo Yohana 3:16 hadi 18. Nuko rero kukura kazuyazi udakonje ntubire ngira nkudahwe kukuvuga uti ndumukire ndatunze kandi ntaco nkenye ntumenye yuko ari wewe mutindi wafutanye uri umworo uri impumyi ugenda menya ndakugira inama ungere kw'inzahabu yakuweko inkamba n'umuriro ubone kuba umutunzi ungureko n'impuzu zera ubone kwambara isoni z'ubwambure bwawe ntizigaragare kandi ungureko n'umuti wo gusiga ku maso ubone guhumuka. Amen. 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 Ati kukuvuga uti ndumukire, sababu unasema ni kwamba uko tajiri, ndatunze, wewe ni tajiri kandi ntaco nkenye, na sikosi kitu, ngo ntumenye haujui kwamba yuko ari wewe mutindi, haujui kwamba wewe ni mtu mkosefu, yuko wafutanye, wewe ni mtu mkosefu wa chini sana, yuko uri umworo, ya kwamba wewe ni maskini. Bene data, kenshi nituzi uko dusa mu maso y'Imana. Wandugu, mara nyingi hatutambui gisi tunavyofanana machoni mwa Mungu. Abantu benshi niturondera kumenya kumana ngene dusa. Watu wengi hatutafuti kujua mbele za Mungu tunafananaje, ukuntu Imana itubona, gisi Mungu anatuona, kandi ni ikintu gikomeye, na ni kitu kikubwa sana, kuko aba bantu baribwira ati turabatunzi. Watu hao wamejiambia kwamba ni matajiri, dufise vyose, tuko na yote, turasenga, tunaomba, turasengera watu. Haleluya. Amen. Turagenda kwa kabiri, tunaenda siku ya pili, bumva menga barafise, wajisikia wako na vyote, ariko Imana yababwira ati ntimuzi ko mwafutanye, lakini Mungu anambia nyinyi ni watu wa chini sana, ntimuzi ko ari mwebwe bakene ba mbere, hamjui kama nyinyi maskini, kuko ntimubona, hamuoni. Haleluya. Amen. Ngo ntimubona, hamuoni, muri aveugle, mko wa vipofu. Rero umuntu atabona nashobora no kubona kari gusa. Mtu mwenye haoni hawezi jua kwamba yeye iko uchi. Bene data, sinzi ko biragushikira, ndugu, sijui kama umesha kufikia, ukibaza kumeze neza, unajifikia kama uko vizuri, ariko ukarota ugenda uri gusa, lakini unaota uko uchi, ukarota wambaye agasambara, unalota unavaa kakitu ka chini. Haro wamaze gushikira, kuna mtu ameshayota hivyo. Imana ibigutabaye. Merci pastor. Hapo Mungu anakuwa kusaidia. Imana ibigutabaye. Hapo Mungu anakuwa kusaidia. Uretse yuko uba uri gusa, tuache tu kwamba uko uchi, basa amaso arabona, wabonye kuri gusa, umeona kwamba uko uchi, uri bumenye icyo ukora, utajua utakachokifanya kugira ngo wambare, juu uvae. Imana ibigutabaye. Hapo Mungu anakusaidia. Rero bene data, nababwiye ko teme ari va mu kibanza cyo koroherwa. Nilikwambia teme yetu ni kwamba toka kwenye nafasi ya urahisi, kugira ngo umuntu akorera abandi, ili mtu atumikie wengine, kugira ngo umuntu agire kimazi ahari, ili mtu awe na samani mahali yuko, biramusaba kuva kumera nk'abandi. Inamwomba atoke kufanana na wengine, ntamere nkabo, asifanane kama wao, yitandukanye nabo, achane nao, hama aze abazanira inyishu, akuja waletee jibu. Haleluya. Amen. Igihe cyose bene data turondera Imana, wakati tukimtafuta Mungu, igihe cyose tuba mu ijambo tukakora icyo rivuga, wakati tunakuwa ndani ya neno tunafanya mapenzi ya Mungu, turambikwa, tunavikwa. Haleluya. Amen. Amaso yacu arabona, macho yetu yanaona, amatwi yacu arumva, masikio yetu yanasikia. Hari ubushobozi mu buryo bw'impemu twambara, kuna uwezo kiroho tunavaa, butuma dushobora kugira ikimazi aho turi, unasababisha tuwe na samani mahali tunakwenda. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Ubu naratahuye ntakekeranya, nimetambua bila mashaka k'abantu bose naho twa turi ngaha twese, kwamba watu wote ambao na sisi tuko hapa ntitungana, hatuko sawa, ntidusa, hatufanani, twese turi abana b'Imana, wote tuko watoto wa Mungu, ariko muri twebwe lakini ndani mwetu harimo ibikuri, biko wenyewe hawakuwagi. Hariyo bo vyanse ko bakura, kuna watu hawakuwagi, ni wafupi. Muri twebwe kati yetu harimo abagereranya bariko baraduga, wamoja wako wanapanda. Muri twebwe kati yetu harimo abageze kure mu buryo bw'imhemu, kuna wengine wanafika mbali kiroho. Ivyo si ibintu bigaragara n'amaso y'umubiri, hiyo ni vitu havionekani kwa macho ya kimwili, ariko ni ibintu bigaragara mu buryo bw'imhemu, ni vitu vinaonekana kwa macho ya kiroho. Nico gituma umwe ashobora gutegeka idayimoni, ndio sababu mmoja anaweza amuru pepo ikagenda, inaondoka, uwundi
ikayitegeka, wengine anaamuru pepo, ikamubwira ati, inamwambia Paulo turamuzi. Paulo tunamjua. Haleluya. Amen. Imani yagwe icubahiro. Mungu apewe Yakobo utukufu. turamuzi. Yakobo tunamtambua. Haleluya. Amen. Ezekieli turamuzi. Ezekiel tunamjua. Wewe urinde? Wewe ni nani? Urinde? Wewe ni nani? Ufise ubushobozi ubuhe? Una uwezo gani? Kuko ibintu vy'imhemu biturabira mu buryo bw'imhemu. Vitu vya kiroho tunavitazamia kiroho. Imhemu ziturabira mu mhemu. Kiroho basi pepo zinatutazamia kiroho pia. Imani habwe icubahiro. Amen. Igihe kimwe wakati mmoja narigeze kubona mu ndoto, nimeona kwenye ndoto, mbona ndi kumwe n'abana bisa nkaho twakirijwe rimwe. Nikaona tuko na watoto tumeokokoa siku moja. Vy'ukuri n'abakozi b'Imana. Kwa kweli ni watumishi wa Mungu. Ariko nabona ndabafashe nk'utwana dutoya. Nikaona kamata kama tutoto tudogo. Nabona ndi muremure. Niko mrefu. Ndi kigatanya, ndi muremure. Naona niko mrefu kabisa, mimi ni giante. Ndabafashe ndabanezererewe. Nawashika nikiwafurahia. Numva menga ndabanezererewe. Muraona ukuntu mugeze ahantu mukorera Imana. Nikifurahia gisi wanafikia kiwango cha kutumikia Mungu. Ariko mvuye muri iyo ndoto, nilipotoka kwenye ndoto hiyo, ndavuga Mana, nikasema Mungu, nikujya ndeha. Ndivyo niko hivyo. Numvise binyoheye. Nikafurahia hayo. Ikindi gihe, ingine wakati, mbona mu ndoto nyene. Nikaona kwa ndoto, mbona abantu babiri b'abaririmbyi. Nikaona waimbaji wawili. Vy'ukuri barazwi, ariko si bo bazwi gusumba abandi. Wanajulikana lakini hawajulikani kushinda wengine. Mbona nibigatanya. Nikaona kabisa ni watu wakubwa sana. Mbona meze nk'akana imbere yao. Nikaona kama niko kama katoto mbele yao. Mbona ndiko nyambira umwe muri bo ndyohewe. Nikaona nikikumbatia umoja nikifurahi. Benedata, abo bantu gusikana ubu numva ndabubashe mu mutima wanje. Nikasikia na waheshimu ndani ya moyo wangu watu hao. Kuko hamwe nuko abantu baba bababona. Kama gisi watu wanavyowatazama, Imana yaranyuguriye amaso, iranyereka uko ibabona. Mungu amenifungua macho kanosha gisi anavyowaona. Kandi yashaka nukuntera ifuha ati urakeneye gukura kandi. Mungu alikuwa anaonyesha kwamba anahitaji na mimi kukua. Haleluya. Amen. Ikindi gihe, no. Muri iyo ndoto nyene, katika hiyo ndoto hiyo, mbona umuntu w'umupastori. Nikaona mchungaji. Ari mugufi. Nikaona ni mfupi sana. Ari mugufi gusumba uko areha. Na alikuwa mfupi sana. Benedata, narababaye. Nikasirika ndugu yangu. Ntabwo asengera ngaha. Haombee hapa hapana. Sinzi n'igituma Imana yamunyeretse. Sijui sababu gani Mungu amenionyesha. Kuko vy'ukuri nta n'ubushizi bw'amanga numva afise bwo kumurondera. Sijawahi hata kumtafuta. Ariko nasanze. Nikakutana. Umuntu yicaye hariya muto cyane atanazwi. Mtu ambaye anaikaa kule nyuma hajulikani. Arashobora kuba ari ikigatanya mu buryo bw'imhemu. Anaweza kuwa ni mtu mkubwa machoni mwa Mungu. Arashobora kuba ari umuntu afise ubushobozi bwo gutabara benshi. Anaweza kuwa na uwezo na mamlaka ya kusaidia watu wengi. Muriko muranyumva? Unanisikia vizuri? Muriko muranyumva? Unanisikia vizuri? Benedata, turakeneye kugira ifuhe y'ibintu vy'imhemu. Tunahitaji wivu wa vitu ya kiroho. Apana yuko twitera intege. Apana kujitia moyo tu. Ngo turambaye. Ngo tumevaa. Kandi Imana ivuga ko turi gusa. Na Mungu anaona tuko uchi. Apana yuko witera intege ngo ndabona. Apana kujitia nguvu eti unaona. Haleluya. Amen. Rondera kumenya Imana iri kikubwira iki ugeze. Tafuta kujua Mungu anakuambia nini, unafikiria wapi. Amen. 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 Reka dusome muri Matayo. Tutasoma katika kitabu cha Matayo 17 murongo wa 15 gushika kuri 21. Mstari wa 15 hadi 21. Murabe ukuntu abigishwa Mtatazama gisi wanafunzi bari bageze ahantu vy'ukuri. Walifikia kiwango kwa kweli. Baragendana na Yesu. Walitembea na Yesu. Barakora ibimenyetso n'ibitangaza. Akifanya ishara na miujiza. Ariko bagera ahantu. Lakini walifika ku kiwango. Imana irabereka ati haraho mutaragera. Akawaambia, Mungu akaonesha piko nafasi hamjafikia. Naho mufisi ivyo mumaze gukora. Ingawa mmeshafanya vitu fulani fulani. Hari ahantu mutaragera. Kuna nafasi hamjafika. Kuko hari kiguzi mutaratanga. Sababu kuna kitu hamjalipa. Kugira ngo mujabukiraho naho. Ili na nyinyi mufikie na kiwango hicho. Matayo 17 igice cha 15. Matayo 17 mstari wa 15. Ati mwami wanje girira ikigongwe umwana wanje kuko agwaye intandara arasinzikaye cyane kuko kenshi na kenshi agwa mu muriro no mu mazi. Namuzaniye abigishwa bawe ariko byabananiye kumukiza. Yesu arabishura ati yemwe abiki gihe mutizera bibidambidambi
nzogeza ryari kubana namwe, nzogeza ryari kubihanganira, nimumunzanire hano. Yesu aramukankamira, dayimoni amuvamwo, umuhungu acakira uwo mwanya. Amen. Arabishura maze abigishwa baza kuri Yesu biherereye, baramubaza bati, tweho niki catumye bitunanira kumusenda? Arabishura ati, nukwizera kwanyu guke. Nukwizera guke? Ndababwira ukuri, namba mufise ukwizera kungana n'akabuto ka sinapi, mwobwira kino gisozi mutimuka aha uje harya, kandi co kwimuka, kandi nta kitazobashobokera. Ariko bene urya ntakugwamo n'ikindi atari ugusenga no kwisonzesha. Amen. Amen. Bene data, abigisha barose ahantu bageze. Wandugu wanafunzi walikuwa na kiwango wanafikia. Bari bafise ibintu bamaze gukuraho. Walikuwa na vitu washakuwa hemo. Ibitangaza bamaze gukoreshwa. Miujiza washatumikishwa. Ariko bagera ahantu wakafikia kiwango kuri karero kwa sasa idasanzwe ambayo sio kawaida. Huyu muntu yaragwaye cyane. Huyu mtu alikuwa anaumwa sana. Yarafite indi daimoni ikomeye gusumba izo bari bamenyereye. Alikuwa na ingine pepo kubwa zaidi ya zile walikuwa nazoea. Birabananira ngo ils n'ont pas pu. Vikawashinda. Ils n'ont pas pu. Vikawashinda. Narasomye ijambo. Nilisoma hili neno. Ndavuga mani ijambo sishaka gusoma kurivuga. Nikasema mimi sitasema neno hili tena. Narambiwe no kuvuga ijambo. Nachoka na kusema neno hili. Gushobora kuvuga ati Imana byananiye. Kuambia Mungu vinanishinda. Ntivyakunze. Habikuwezekana. Ntivyakunze. Rirabishe. Ni vitu vibaya kweli. Birerekana bene data dufise urugendo runini. Inaonyesha kwamba una safari ndefu sana. Hamwe birakunda. Pamoja binakubali. Ahandi ukagira bya bindi nyene wahora ugira. Pangine unafanya ile gisi unazoea kufanya. Bikaca vyanka. Binafika binakataa. Ariko iyo uteze ugutwi, iyo uje imbere ya Yesu. Ukitekeleza sikio unakuja mbele ya Yesu. Ati Yesu. Unaambia Yesu. None ko maze imyaka myinshi nsengera umuryango wanje. Bona ina miaka mingi naombea familia yangu. Ariko raba ngene bimeze. Tazama gisi familia yangu ilivyo. Raba ngene badakizwa. Tazama gisi waokoki. Raba ngene bapfa baja mu muriro. Tazama gisi wanakufa kenda motoni. Ukumva ko birakubabaje. Yani vinakuhuzunisha. Abigiswa barababaye. Wanafunzi wa Yesu walihuzunika. Ntibashoboye gutabara. Hawakuweza kumsaidia huyo mtu. Nkuko Yesu yabatumye gutabara. Kama gisi Yesu aliwatuma waende kumsaidia. Ibintu bibabaza. Ni mambo ya huzuni. Imana idufashe cyane. Amen. Ni ibintu bishobora kukubabaza kubona ibintu bitariko birahinduka iruhande yawe. Ni mambo ya huzuni kama vitu vigeuki mahali ulipo. Urashobora kubabara n'ibintu bitariko birahinduka. Unahuzunikishwa na vitu vibadiriki. Haleluya. Amen. Kumbe umwana agwaye igihe n'igihe. Inawezekana mtoto wako anauma muda mrefu. Ukumva birakubabaje. Unahuzunika. Canke je ndabibonye nkumva birambabaje. Kama unavitazama unasikia huzuni. Ariko dukwiye kuva ahantu ho kubabara. Ni vizuri toke nafasi ya huzuni. Tukajana no kuvuga ati Yesu dukore gute bikunde. Basi tufike nafasi ya kuongea na Yesu atuambie gisi nastahili kuendeka. Kubera iki vyanse? Sababu gani vimekataa mahali hapa? Kubera iki abandi barabasengera, abandi bana barasengerwa bakaca bakira. Wanje raba. Wangine watoto wanaombewa wanapona. Sasa sababu gani mtu wangu haponi? Umugabo abandi basengera abagabo babo bakaca bakizwa. Raba wanje data yahereye mu kabari. Wangine wa mama wanaombewa bwana wao wanaokoka. Wangu hataki kuokoka anaendelea kuwa tu mkabari bwana. Ukavuga ati Mana mazi gihe ndamusengera. Unamwambia Mungu nina siku namuombea. Nacho ntakoze. Hakuna cha sikufanya. Kuvyonzi. Yote ambayo najua. Kuhongeza. Mahali kwenye nafikisha. Abigishwa bose ibintu bariko barakora. Wanafunzi kuna vitu walikuwa wanafanya. Yesu yababwira bakore. Yesu aliwaambia wafanye. Kugira ngo babone ili waone ivyo bitangaza n'ibimenyetso. Mishara na miujiza. Ariko bagera handi hantu bakeneye kwigishwa kandi. Walifika kiwango cha kufundishwa tena. Kuri ikindi kiguzi. Kulipa kitu kingine. Kubwiyoka. Kwa ajili ya yoka. Haleluya. Amen. Nagoma ndabibutse ko abigishwa batisonzesha. Na wakumbusha kama wanafunzi wa kufunga. Barabanyantege nke masengesho. Walikuwa dhaifu katika maombi. Kandi nabwo bisonzesha. Hawakufunga hata siku moja.
Yesu arabereka ati ikibazo nka kino rero Akawaambia sasa kaa kama hii bizokenera ko muduga ku rundi rugezo inahitaji mpande kwa kiwango kingine kugira ngo mushobore kugikemura ili mpate kuiletea solution. Haleluya. Amen. Nakubwira ati sors de ta zone de confort. Nilikuambia utoke nafasi yako ya urahisi. Va mu kibanza cy'ukoroherwa. Toka nafasi yako ya urahisi. Uranyotewe inyishu. Una kiu ya jibu. Uranyotewe ko ibintu bihinduka. Una kiu vitu ibadilike. Ariko uriteguriye gukora icyo umwami akubwiye. Je, uko tayari kufanya mapenzi ya Yesu? Uriteguriye gukora igituma biba bishoboka. Je, uko tayari kufanya kinachosababisha vitu viendeke sawa? Uriteguriye gukora iyindi ntambuko. Uko tayari kupiga ingine hatua? Uri kurashigwamwe n'umwami ambaye unawekwa emo na mfalme. Kuko bene data twese Imana ntitubwira bimwe. Kwa sababu wa ndugu sote Mungu atuambia mamoja. Iyo nagenda kwigana uwundi birananira. Nikifuatilia wengine vitanishinda. Haleluya. Amen. Nakene kumvira umwami. Nahitaji kusikia mfalme. Uvuze nkora iki? Unaniambia nifanye nini mfalme? Kugira ngo kino kintu gikunde. Ili kitu kiendeke sawa. Naramaze imyaka. Nilimaliza miaka mingi ndiko ndasengera urugo rw'iwacu muhira kwa papa na mama. Nikiombea familia yangu nyumbani kwa baba yangu na mama yangu. Namaze imyaka myinshi turiko turasenga. Ndio ulimaliza miaka mingi tukiomba. Nuzuye amarira nikijaa machozi mengi. Igihe cyose numva ndundumiwe mbabaye. Wakati wote nilikuwa na huzunika. Kuko Satani yazanye igicaniro ciwo muhira. Sababu shetani alikuwa ileta zabihu yake nyumbani. Namaze kubivuga. Nimeshasema hayo. Ariko reka ntange kano karoro ku bwa bino. Acha nipane mfano huyu juu ya hii mafundisho. Ndibuka ko navuga mana ko senzi igihe kinini. Nilikuwa naambia Mungu, mbona nimeomba muda mrefu Mungu? Kumva ndababaye ko bidahinduka. Na huzunika na naona vitu ibadiliki. Ntabwo amasezerano nkavuga ati Mana nta uzigera uzobishitsa nani naradendebukiwe. Nilikuwa nimesha katika nguvu, napewa mahadi akini na sema Mungu sababu itafika siku gani? Igihe kimwe wakati moja Papa Prophet arambwira akanambia ati tanguza igicaniro muhira. Anzisha na we maombi nyumbani. Ibintu bizoca bihinduka. Vitu itabadilika. Haikuwa rahisi. Akibimbwira aliponambia hayo naona menga ni nyishu. Nikaona kweli ni jibu. Naona kari nyishu. Niliona kwamba ni jibu. Ariko kugira ngo ngire iyo ntambuko yo gutanguza igicaniro. Sasa ili nipige hiyo hatua ya kuanzisha sasa maombi. Naragize ibiharuro bene data mu mutwe. Nilikuwa na hesabu nyingi kwenye kichwa changu. Mana ariko mbwire ko kwa gatatu wose nzokwigisha. Unataka kuniambia kama mimi ndaenda kufundisha Mungu? Kwa gatatu wose nzorongora louange na adoration. Sasa unaniambia Mungu kwamba siku ya tatu nitaongoza maabudu. Kwa gatatu wose nzovugishwa. Sasa kila siku ya tatu ndatabiri Mungu. Nzosengera abantu. Nitaombea watu Mungu. Sinari ndabimenyereye. Nilikuwa sivizoei. Kuko jewe narakorera Imana. Sababu nimemtumikia Mungu. Ubwo nashaka kanya ko kuruhuka. Na nilikuwa najiombea wakati wa mapumziko sasa. Naratinya gose abantu. Nilikuwa naogopa watu. Gose. Sana. Numva mengi Imana isavye ikintu kigoye gose. Niliona kwamba Mungu ananiomba kitu kigumu sana. Yuko nzokwigisha abantu bicaye iruhande yanje. Na nafundisha watu wanakaa karibu yangu. Deja kwigisha mu ishengero mwese nabarabira ngaha ku mitwe. Sasa we kufundisha kanisani nilikuwa na watazamia kwenye vichwa, sikuwa nataka kutazama mtu. Hamuraba umuntu utari kuramuraba. Unatazama mtu bila kumtazama. Bene data cyari ikintu kiremereye kuri jewe. Ilikuwa kitu kigumu kwangu. Ndibuka turagaragaza na mama. Tukajaribu na mama. Dusanga baguma bisinzira ko muhira turabivamo. Basi tukaviacha hiyo ya nyumbani. Ikindi gihe umukozi w'Imana umwe arahaguruka twasengana nyene Pastor Fabrice. Mtumishi mmoja wa Mungu kashimama tukao tunaomba naye Pastor Fabrice. Arambwira ati Titi na w'Imana yakubwiye utanguze igicaniro muhira. Akanambia Titi na Mungu alikwambia uanze kuomba nyumbani. Kandi ntavyo kurakora. Na uvifanye. Ati ingo tugende gutangura. Akanambia njoo twende kuanza sasa. Yamwe yaraje kwa gatatu aradusengesha. Akakuja siku ya tatu akatuombesha. Uwundi wa gatatu araza. Siku ya tatu nyingine akakuja. Ataraturekura rero. Akafika na tuacha sasa. Haleluya. Amen. Taniga kuva mu kibanza cyo kwiyorohereza. Nikaanza toka kwenye nafasi ya kujirahisishia. Bene data. Wandugu. Bene data. Wandugu. Ibintu vyahinduka ku munsi ku munsi. Mabadiliko yalikuwa siku kwa siku. Umuryango wacu warabohotse. Familia yangu ilifunguliwa. Umuryango wacu warabohotse. Familia yangu ilifunguliwa. Maze kumva aho vyankiye. Niliposikia mahali vilikatalia. Maze kumva aho vyaboheye. Niliposikia mahali vilifungiwa.
natahuye yuko vy'ukuri hari igicaniro c'umwansi muhira. Nilitambua kwamba kuna dhabihu ya shetani nyumbani. Imana yategereza gucanira aho nyene. Na Mungu alituambia tuwashe moto hapo hapo. Satana carahunga. Shetani akakimbia. Kumbure wo ntazogusaba kugira igicaniro. Yawezekana wewe hata kuomba kufanya maombi. Kumbure si cazogusaba. Labda hata kuomba hicho. Ariko azokubwira igikwiriye. Atakwambia vinavyostahili. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Abigishwa basabwe wanafunzi waliombwa ati rero mushaka gukora bino, mwe mnahitaji kufanya hivi, mwisonzeshe, mfunge. Haleluya. Musenge, muombe. Haleluya. Amen. Urakeneye kuva mu kibanza cyo koroherwa. Unahitaji kutoka katika nafasi ya urahisi. Namba ushaka kuona yandi resulta, kama unataka kuona zingine jibu, urashaka kuva ahantu ukaja hanze, unahitaji kutoka nafasi unaenda nafasi nyingine. Amen. 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 Kibaje nuko Imana ashaka kubwira ati sonzeshe. Sababu Mungu anaweza kuambia ufunge. Ukatupima bakuzaniye isahani iliko pule, iliko inkoko. Hapo hapo anakuletea pule grillé mbele yako. Ukacha wibagira ukuntu urushe. Unafuna sababu kisi umechoka. Ukacha wibagira ukuntu uremerewe. Unasababu kisi wewe uko na unalemewa. Bene data shira ku munzani. Na wewe sasa kwa mzani sasa. Wiyumvire. Ujifikirie. Pule. Ukubo. Wiyumvire ico. Shira ku munzani. Wewe kwenye mzani sasa. Nyama sange gutaba ama kusaidiwa. Haleluya. Amen. Muriko muranyumva? Munanielewa? Muriko muranyumva? Munanielewa? Va mu kibanza cyo koroherwa. Toka na nafasi ya urahisi. Utegereza kugera ahantu. Unastahili kufika nafasi. Aho mutwaro. Hapo kuna hitaji. Ugutera gukora ico utokoze. Hitaji inakusababisha kufanya ambacho hauwezi kufanya. Kuko kenshi biragaragara ko umutwaro utaraba munini. Sababu hiyo inaonekana kwamba hitaji yako yakuwa kubwa. Kenshi biragaragara nturaruha neza. Hauyachoka vizuri. Imana yakubwiye ati kugira umugabo wawe atabagwe. Mungu amekwambia ili mume wako asaidiwe. Shira ubwibone hasi. Tia majivuno chini. Igihe cyose ashitse, wakati utakifika, musanganire. Mpatie, mkumbatie. Nahaza yigwako, hata akija analewa, musanganire. Uje umkumbatie. Umwakirane igishika. Umpokee na shauku. Bere data, ico si kiguzi. Hiyo sio kitu cha kulipa kweli. Murazi ubwibone. Unajua kwanza kujivuna. Acha nkengera rero. Anizarau sasa. Umunsi wa mbere ukabikora. Siku ya kwanza nafanya. Ukaona nta gihindutse. Unaona hakuna mabadiliko. Ukacubivamwo. Unafikuna bihacha vyote. Atire nanje rero no. Na hapana siwezi tena. Bene data nuraruha. Haujachoka. Nuraremegwa. Hauyalemewa. Urashaka kubona inyishu. Haujataka kuona jibu. Havyo urashaka. Haujataka kuona jibu. Haleluya. Amen. Vyukuri nurashaka kubona Imana. Haujataka kuona Mungu. Nurashaka kubona Imana. Haujataka kuona Mungu. Sewe bene data narabonye mama wanje umbabarire mama. Niliona mama yangu, utanisamee mama yangu. Narabonye mama hinduka. Niliona mama yangu akibadilika. Mama wanje n'umuntu yihagararako. Mama yangu ni mtu anajishimama heko. Naramubonye abintama. Na nimemwona kinyenyekea. Bene data naratwenga. Nilikuwa nacheka. Mbonya hindutse. Nikiona anabadilika. Ndavuga man naheruka tudufashanya kwidogera papa. Wahindutse ryari? Sasa watu kwa tunashutumu baba pamoja, umebadilika saa ngapi? Wadusize ryari? Umetuacha saa ngapi? Arahinduka. Akabadilika. Hamuvuga ati. Mpaka nikaanza sema. Ibi ni biki? Hii ni vitu gani? Hivi ni vitu gani? Bene data umugabo we yarahindutse kuko yemeye kumanuka. Bwana yake amebadilika sababu mke naye ameshuka. Iyo gumana amanyama. Angebaki na kujishimama eko. Iyo gumuko yahora. Angebaki kisi alivyokuwa. Ingekuwa vingine. Nacho yari kubona. Angeona kitu. Ariko yemera kumanuka. Amen. Kubali kushuka. Ariha ikiguzi. Akalipa. Arashira hasi ubwibone. Akatia chini majivuno. Arashira hasi inyungu ziwe. Akatia chini faida yake. Aravuga ati abana bategerezwa kuguma turi kumwe twese. Akasema ni vizuri watoto tuwe pamoja sote. Dutegerezwa kubaha amahoro. Tunastahili kuishi kwa amani. Arashira hasi ubwibone bwiwe. Akatia chini majivuno yake. Kugira ngo abone gutabagwa ku rugo. Ili aone mkusaidia kwa familia. Imani habwe icubahiro. Mungu apewe utukufu. Imani habwe icubahiro. Mungu apewe utukufu. Na urakeneye naona hitaji kufanya kitu. Haleluya. Amen. Urakeneye kugira icyo ukoze. Unahitaji kufanya kitu kugira ngo ubone impinduka. Ili uone mabadiliko. Kuko ndazi ko Imana iragira iki kubwira mu mutima. Mungu anakuambia kitu moyoni. Amen. 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 Haleluya. Amen.
Imana ishimwe cyane. Mungu asifiwe sana. Haleluya. Hari Amen. umuntu aba yumva amenga yotanga uturorero twinshi. Nitawapatia mifano mingi lakini muda unaendelea. Imana ihabwe icubahiro. Mungu apewe utukufu. Bene data muriko murantahura? Je, mnanielewa ndugu? Muriko murantahura? Mnanielewa ndugu? Hari umuntu ariko aratahura basi. Nani ko naelewa? Haleluya. Haleluya. Amen. Imana ishimwe cyane. Amen. Sinzi ko mubona reka tumusudusome muri Mariko 10 umurongo wa 20. Tutasoma katika Marko 10 mstari wa 20. Mariko 10:20. Marko 10:20. Aramubwira ati mwigisha ibyo byose narabyitondeye mpereye Pasahera gatoye hejuru mumbabarire gatoye kuri tiseti kugira batahure. uyu mutwe w'ijambo uvuga ngo umutunzi agisohoka ngo akomeze urugendo haza umuntu kuri we yirukanga aramupfukamira aramubaza ati mwigisha mwiza nkora iki ngo nze ndagwe ubugingo budashira. Yesu aramubaza atunyitira iki mwiza? Nta mwiza atari umwe niwe Mana. Kuzi ibyagezwe ngo ntukice, ntugasambane, ntukibe, ntukagirize abandi ibinyoma, ntukagunge, wubahe so na nyoko. Wubahe so na nyoko. Aramubwira ati mwigisha byose narabyitondeye mpereye mu buto bwanje. Yesu amwitegereje aramukunda aramubwira atuhajije kimwe. Nguhajije kimwe. Unakosa kitu kimoja tu. Genda ushore ibyo utunze byose ugabire aboro niho uzogira itunga mu ijuru utekuze unkurikire. Hama ntiyamukurikiye. Yumvise iryo jambo arijigwa agenda ababaye kuko yari afise itunga ryinshi. Ngo yagiye ababaye. Ameenda akisirika. Mungu asifiwe sana. Yesu yeraguza amaso abwira abigishwa biyo Pastor murakoze cyane. Asanteni pastor. Imana ishimwe. Amen. Bene data nagomba murabe uno muntu yaranyotse w'ijuru. Tazama huyu mtu alikuwa na kiu ya mbingu kabisa. Ama commandment, amabwirizwa, sheria zote amwe abandi bagwana nayo, wale ambao wengine wanapigana nayo, we yari yarakoze, yameyafanya yote, nta kintu na kimwe atakoze, hakuna ambacho kufanya. Ariko namye ndiyumvira niki cyatumye yumva katajura zoronka? Kitu gani kilisababisha asikie kwamba atapata mbingu? Niki cyatumye umuntu nk'uyo? Kitu gani kisababisha mtu kama huyo yumva ko anasikia kwamba arabwira Yesu ati niki nokora? Akaambia Yesu nifanye nini? Niki nokora ko numva ko malgré ibyo nkora byose hari kibutse. Mbona nasikia nakosa kitu mambo yote nafanya? Agaragara nk'umuntu yaranyotsewe cyane. Anaonekana kama mtu alikuwa na kiu sana. Agaragara nk'umuntu yari yakoze ibintu byinshi. Anaonekana kama mtu alifanya vitu vingi. Ariko lakini Yesu amubwiye, Yesu alipomwambia hari ico hajije, kuna ambacho unakikosa, aramubwira ati gurisha ibyo ufise byose. Akamwambia uzisha vitu vyako vyote, uha abakene, upatie maskini. Uwo muntu ubutunzi bwari ikigirwamana ciwe. Yani huyo mtu utajiri wake ulikuwa ni kama Mungu yake. Yarumva ko yabukoreye, aliutumikia sana, yarumva ari kinashize ku mutima, ni kitu alitia moyo sana. Yesu aramubwira ati hamwe n'ivyo umaze gukora, Yesu akamwambia pamoja na vyembeo ushafanya, hamwe na maefort yose umaze kugira, pamoja na effort ulizozitumia, hari ico hajije, unakosa kitu kimoja. Hari ico hajije, unakosa kitu kimoja. Yabo umuntu vy'ukuri yarashaka ijuru nkuko ijambo ry'Imana ribitwereka. Kama huyo mtu alikuwa na kiu ya mbingu kama kisi Mungu inatuonesha kweli, yari kugurisha, akifika na uzisha vyote kubwiyo nyota, kwa sababu ya hiyo kiu. Ni bimwe nababwiye yuko nugushira ku munzane bene data. Ni vile niwaambia kutia kwa mzani wa ndugu, ukaraba ico ukeneye, unatazama unachohitaji, ukaraba ico ushobora guheba n'ico ugomba uronke, unatazama ico unastahili kuacha na kile unastahili kupata. Uti nikihe nshize ku mutima, unajiuliza ni cha wapi natia moyo iko sana, nikihe cy'agaciro, ni cha wapi kiko na thamani sana. Haleluya, amen. bene data wandugu,
Imana idufashe. Mungu atusaidie. Imana idufashe. Mungu atusaidie. Kuko turagaragara nk'abantu banyotewe. Tunaonekana kama watu wana kiu. Turagaragara nk'abantu bashaka kuona impinduka. Tunaonekana kama watu wanataka kuona mabadiliko. Ariko lakini iyo Yesu atubwira icyo dukora. Yesu atuambia tunastahili kufanya. Tangura kwikuramwo. Unaanza kujitoa wewe polepole. Navangiwe. Nimechanganyikiwa. Ujya mukozi w'Imana yitwa Pierre, Apotre Pierre, ule mtumishi wa Mungu Nyangongi Pierre. Hari inyigisho ziwe naguye ko gihe bavuga ko agombaze kuko je nta nemwe nari bwamubona. Basi nilifuata mafundisho yake wakati alitaka kuja, nilikuwa sijawahi kumuona. Naratanguye kumwumviriza. Nikaanza kumsikiliza kuri YouTube kugira menye uwari we by'ukuri. Ku YouTube juu nijue ni nani kwa kweli. Hari inyigisho naguye ko. Kuna mafundisho niliangukia. Ariko aravuga ukuntu yababazwa. Alikuwa anasema gisi alikuwa anaumizwa. Nukutaona ibitangaza mu ishengero giwe. Ya kutokuona miujiza kanisani mwake. Ntiyabona Imana ikora. Alikuwa ni Mungu anafanya kazi. Kandi yavuze ati no wamvyaye sinabona ibitangaza. Wamvyaye mu buryo bw'imhemu. Basi hata katika baba yake mzazi wa kiroho alikuwa aoni muujiza. Yavuga ati none bidusoma nivyo tubamwo bihuriye he. Basi alikuwa na maswali mingi, anajifikia saa mambo tunasoma na yeye tunaishi. Bona kuna matofauti. Agira inyota nini. Akawa na kiu nyingi. Mwemu yaramubwira ati duga umusozi. Roho Mtakatifu akamwambia panda mlima. Hama yibajije yuko ari waduga wenyene canke be n'umugore. Alijifikiria atapanda peke yake ama tena na mke wake. Mwemu yaramubwira ati oya muduga n'ishengero ryose. Roho Mtakatifu akamwambia panda na kanisa lote. Yashatse kubabwira ati nimufate imisi y'amasengesho. Aitaka kuambia mkamate siku za maombi. Sinibuka namba yabahaye amezi 3 sinibuka. Sijui kwamba ni kiwango cha miezi 3 ama zaidi, akumbuki vizuri. Baragira iyo misi. Wakafanya hizo siku kubw'inyota. Kwa sababu ya kiu. Sinzi ico yakoze kugira ngo ishengero litahura ibintu nkuko avyumva. Sijui alifanya nini ili kanisa litambue vitu kama kisi yeye anavitambua. Bamara imisi basenga mu wakamaliza gatondo. Siku wakaomba asubuhi. Bagasenga saa 6. Wanaomba saa 6. Bagasenga mwijoro. Gushika menga saa 2. Wanaomba jioni hadi saa 2 za usiku. Ariko yarabaguma kwishengero. Lakini walikuwa wanabakia kanisani. Barabandanya ayo masengesho. Wakaendelea ayo maombi. Bahejeje mwemwe yarababwira ati nimubandanye gushika umunsi nzobahagarika. Roho Mtakatifu akawaambia msiache maombi, muendelee mpaka siku mimi mwenyewe nitawaambia muache. Benedat yavuze ko bamaze imyaka 5. Alisema kwamba walimaliza miaka 5. Imyaka 5. Miaka 5 yo gusenga, ya maombi no kwisonzesha na kufunga. Inyuma y'ivyo kisha yayo niho yatanguye gukubwa mu mubiri agatwagwa kwereka ibintu bidasanzwe mw'ijuru. Ndipo alitolewa katika mwili akapelekwa kiroho, wakaonesha mambo ya ajabu. Yavuze ati inyuma y'ivyo. Alisema alafu hayo kisha hayo mafungo. Inyuma yo kumvira mpemu yera. Kisha kumtii Roho Mtakatifu. Haleluya. Amen. Kuko muri ayo masengesho hari ico mpemu yaba ari karakora. Katika hayo maombi kuna ambayo Roho Mtakatifu iko nafanya. Si ibintu byo kwiyiminja gusa. Sio vitu vya kujinyima chakula tu. Si ibintu byo kureka gufungura bene data. Si vitu vya kuacha chakula tu. Ariko ni ibintu yuko uri gufungura indya z'ijuru. Ni wakati unakula chakula cha mbingu. Uri kura maximiza mu kurya ivyo kurya vy'ijuru. Uko nakula chakula cha mbingu. Amen. Amen. Cyukuru byaranyoheye. Bikanifurahisha sana. Kubona umuntu. Kuona mtu yagize inyota, alikuwa na kiwi, hama agatanga ikiguzi, alafu akalipa, akumvira mpemu yera, akatii Roho Mtakatifu, hama akabona ivyo yari yasengeye, na kaona alivyovyombea. Haleluya. Amen. Imana ishimwe. Amen. Byukuri byante hari igihe ushaka kwisonzesha ubugufa buraja hejuru ndago ubuhoho. Basi kuna vitu niliambia Roho Mtakatifu, sasa mimi na pole sana sababu mifupa yangu inaanza onekana, nitafanyaje? Tushira ku munzani. Tia sasa kwa mzani. Gusa neza. Uko unafanana vizuri? Change gutabara neza ubwoko bw'Imana. Ama unataka tusaidie taifa la Mungu? Use neza. Ufanane vizuri. Wirukane diamond kubwira ati simba hano rero. Wewe ukifungusa pepe kwambie wewe ni nani? Nukuyumvira niki kindaje shinga gusumba ikindi. Ni kitu gani kinanituma mimi ni kufanya kitu zaidi ya kingine? Use neza ubwiza bwawe ntihagire umuntu numwe utabara. Ufanane vizuri, uzuri wako usisaidie mtu hata umoja. Wirigurarira bene dataje ndaririyo mbonye umuntu amerewe nabi. Mimi nashinda nalia nikiona mtu yuko vibaya. Hari igihe mvuga ati umuntu arashobora kuba haryohewe. Iyo wowe uryohewe ubona abandi bamerewe nabi kandi wumva menga utegereza gutanga inyishu. Sasa ukiona wengine wanafurahi na wewe unafurahi na wengine wako vibaya, unajisikia na wewe wastahili kutoa jibu.
Haleluya. Bene data turakeneye gutanga ikiguzi. Wandugu, tunastahili kuwa na kulipa. Uko mpemu yariko arakubwira. Jinsi Roho Mtakatifu atakwambia. Haleluya. Amen. Imana ishimwe. Amen. Imana ishimwe. Amen. Ushaka kubona urugo, kora icyo mpemu yariko arakubwira. Unataka kuona familia, fanya cha Roho Mtakatifu anakuambia. Haleluya. Amen. Rusi mabukwe wiwe. Basi mamukwe wa Ruthi yaramubwiye ibintu akora. Rusi muramuzi? Mnamjua Ruthi katika Biblia. Imana ishimwe. Anaitwa Ruthi. Bijya bintu yamubwiye akora. Vitu alivyomwambia kufanya. Ati ugende nyene mwijoro turyame iruhande y'umugabo nyene. Uende usiku ulale karibu ya mwanaume. Umugabo atari gwawe. Mume ambaye sio wako. Ugende nyene murasoma ijya nkuru sinayisomye. Uende ulale usiku karibu yake. Mbona menga nafashe umwanya munini umunsi ndabishimiye Imana cyane navyifujije. Nashukuru Mungu nimekamata muda mrefu nimekuwa nahitaji hayo. Yaramubwiye ati ugende. Nariko ndavyiyumvira ukuntu kuri sindababesha. Nilikuwa najifikiria mambo hayo kwa kweli. Cyari kiguzi gikomeye. Ilikuwa ni kulipa kitu cha ajabu. Yavyanka yari kumubwira urashaka urugo cyangwa nagushaka. Alimwambia unataka nyumba ama utaki? Urarushaka cyangwa nagushaka. Urase gukora ivyo ndakubwiye. Unakataa kufanya yenyewe nikwambia. Ariko Rusi yarumvi. Lakini Rusi alitii. Aragenda aritegura neza, ataragenda neza mu muhana w'abandi. Akajiandaa vizuri akaenda katika nyumba ya watu. Haleluya. Amen. Sinzi byamuciye mutwe kumbure kuvuga ati none bamfata nk'imaraya, bamfata gute. Sijui tu mkia kwenye kichwa labda kwa mafikira alikuwa anajua watasema niko malaya, watanishikaje. Amen. Imana ishimwe. Amen. Urashaka kuvuga mfite amasoni ndatinya. Niko na haya, niko na woga. Urashaka cyangwa nushaka? Unahitaji ama uhitaji? Urashaka neza. Au yataka vizuri sasa. Chawicara rero urindire. Acha sasa mniejende. Ariko ushaka nakora icyo mpemu yawe karamubwira. Anayetaka anafanya chenye Roho Mtakatifu anamwambia. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Haleluya. Haleluya. Amen. Amen. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Bene data turakeneye kugira iki? Kuva mu kibanza shokorohewa. Wandugu, tunahitaji kutoka katika nafasi ya urahisi. Tudushake kibintu bihinduka twashize akaguru kukandi. Tusitaki mabadiliko tukitia mguu juu ya wengine. Amen. Amen. Reka duhaguruke dusenge. Tushimame na tuombe. Haleluya. Amen. Imana ishimwe. Amen. Imana ishimwe cyane. Amen. Haleluya. Amen. Haleluya. Haleluya. Amen. Byukuri bene data namba icyo dushaka kubona. Kwa kweli kama kuna kitu tunahitaji kuona, turashaka kugira ukuntu vyukuri turondeye Imana. Tunahitaji gisi ya namna kutafuta Mungu. Amen. Amen. Natangazwa n'abantu babiri, Etienne na Philippe. Nimeshangazwa na Etienne na Philippe. Tubona mu vyakozwe n'intumwa. Katika kitabu cha Matendo ya Mitume. Aba apotre intumwa walikuwa ni wanafunzi. Zabonye abigishwa bagwira baba benshi cyane. Waliona wanafunzi wa Yesu wanakuwa wengi sana. Hatangura kuba ibintu vy'imihari. Pakaanza kuwa kubishana. Kubapfakazi batagaburirwa cyo kimwe ibintu nk'ivyo. Wajane kwa kuhusu kutoa vitu na kuwagawia vitu. Baca basaba yuko bahebe ico gikorwa cyo kugaburira abo bantu benshi. Wakaombwa kuacha hiyo kazi ya kusaidia hao watu wengi. Kugira ngo baje gusenga bashobora no kuvuga ubutumwa bwiza. Ili waende kuomba wahubiri habari njema. Baca batora abantu menga 8 canke 7. Wakachagua watu 7 ama 8. Muri abo bantu bari bajeje kugaburira isinzi ry'aba disciple ry'abigishwa. Katika hao watu walikuwa wanashughulika kusaidia umati wa watu. Harimo Etienne na Philippe. Palikuwa Etienne na Philippe na wengine. Nimwumvire bene data. Jifikirieni wa ndugu. Iyo hakoretse igitangaza kimwe. Pakifanyika muujiza mmoja. Harashobora gukizwa abantu bashika ku 5,000 abagabo gusa. Palikuwa panaokoka watu wanaume 5,000. Au kuyemwa abagore n'abana. Au ndani wa mama na watoto. Chamwiyumvira igikorwa bari bafise ba Etienne na Philippe cyo kugaburira isinzi ry'abantu. Jifikirie sasa Etienne na Philippe kazi walikuwa nayo kugabulia umati wa watu. Sinzi yuko bakwigwa n'ahantu turi iri shengero. Sijui kama wangeenea nafasi hii. Imana ishimwe. Amen. Ari kuri kurasoma. Lakini ukisoma amakuru ya Etienne na Philippe. Habari za Etienne na Philippe. Sama kuri yo kugaburira bene data. Sio habari za kugabulia wa ndugu tu. Ubabona bakora ibimenyetso n'ibitangaza. Unaona wanafanya ishara na miujiza.
ubabona bashingira intahe Kristo, unawaona wakishuhudia Kristo mu bushobozi kwa uwezo. nabw'Imana kwera kino ne twebwe turonse ivyo dukora menga ni excuse. Kwani sisi tuko na kazi zetu, lakini tunakuwa kila mara tuko na excuse. Iyo uronse ibikuruhisha mu mubiri menga ni excuse. Ndio hivyo, ukikuwa na kitu kinakuchokesha, yani unakuwa na kitu cha excuse. Menga nico ugomba witwaze, Mana raba bano bantu bose ndiko ndakorera, ndiko ndabagaburira, urabona ko ndushe fyu shika nigamira. Yani unakuwa unaonesha Mungu, tazama niko na kazi mingi, angalia kama watu wote inakuwa nawasaidia. Yani hautumiki Mungu sababu uko na excuse mingi. Bene data, abo bantu Etienne na Filipo bashoboye gute gukora ivyo aba apostles byabananiye? Sasa Etienne na Filipe walifanya hiyo kazi vipi na wa mitume imewashinda? Amena. Bashoboye gute gufatanya igikorwa kiremereye kiruhisha bagifatanya babandanya bakorera Imana? Wamefanyaje kufanya kazi ya ngumu hiyo, wakifanya hiyo kazi na wanatumika tena kazi ya Mungu? Babandanya bakoreshwa ibimenyetso n'ibitangaza, unaendelea kutumikisha ishara na miujiza. Imana ishimwe bene data. Amen. Imana ishimwe. Amen. Ndagusengera ngo ubu umuntu umwe yikura mu banzi. Na kuombea uwe mtu mmoja wa kufanya kazi kati ya watu wengi. Hallelujah. Amen. Ati naho noronka ibintu bingana gute nkora, hata upate kazi za namna gani, ufanye kazi tu. Sinzobura umwanya wo kurondera Imana. Usikose muda kutafuta Mungu. Sinzobura umwanya wo kurondera Imana. Usikose muda kutafuta Mungu. Kuko nzi ko ubuzima bwanje buri muri we. Sababu maisha yako ndani mwake. Kandi kwirondera kuiba hafi na kuwa karibu yake bizotuma nkora ntabara. Itatuma mimi nasaidiwa. Ngira neza bash. Na nasaidia wengi. Reka dusenge. Tutaomba. Byukuri unyumvise yumvise. Kwa kweli aliyesikia amesikia. Ndize kiri jambo jaje kubw'umuntu. Neno limekuja sababu ya mtu fulani. Ndagusengeye muri kano kanya mu izina rya Yesu Kristo. Ndagusengeye ngo hamwe ubona ibikuremereye. Hamwe ubona ivyo vuga ati Imana kubera iki? Pourquoi Seigneur? Kubera iki rabadata narasenze? Rabadata narisonzesheje. Rabadata ntonda nta na rimwe nsiba amakoraniro. Ariko rabo no musozi wanse kuva imbere. Ndagusavye data umbwire ico mpajije. Ndagusavye data umbwire ico mpajije. Kumbura ikindi kintu wabonye muri jewe data nkwiye gukurayo. Rege sentere. Hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Dugutahura data mwiza. Doye kukumva mwami w'abantu. Doye kumva kuturongora. Muntu wese mwamwiza ari hano data uraza barushe. Uraza babona ibintu data mwiza baremera. Uraza babona ibintu bitariko birahinduka data mwiza. Ndagusavye Yesu ubagirira ubuntu. Ubabwire ico bakwiye gukora papa. Ubahe ubuntu bwo kuva mu kwiyohereza. Bwo kuva mwamwiza muri zone de confort. Bagakora icyo uriko urababwira kugira ngo babone ubuntu bwo kuzima bwabo data. Hari abakozi b'Imana data, hari ababonye mwamwiza bakorera ishengero, bakorera amahanga data, bakorera amakartier data, bakoreshwa amaserire yawe. Ariko data bakibwira ati Imana ni kubera iki? Ni kubera iki bimeze uko? Ni kubera iki nashika mu cyo wambwiye? Ni kubera iki data menga ndahishije? Ni kubera iki roze tekerebo shandarazaya roto korobo bobo shenderesai ria baba bakoria santara baba base rito korobo shendereza data uraza umuntu aremerewe kuno munsi, uraza umuntu umutwaro w'abanyamunini data barereze kentora rebosa torara basara resota ramande reto kora ya bareze kendoza raya baba basente koraza. Reka usuke ubushobozi mutima w'umuntu kuri uno munsi. Usuke ubuntu bwo gushobora gukora icyo uri kuramubwira. Haleluya riya baba baba ratakara baba shenderezota. Ndasambura imwemu yo kurambigwa, ndasambura imwemu yo kwisuzugura mw'izina rya Yesu Kristo, mw'izina rya Yesu Kristo, imwemu yo kubona ati ntibizokunda na pepo ya kuona kwamba vitu vitaendeka sawa. Lete kora ya balazi kantole debo lentole lebo shatalaya ruke de la zimantalia koli ya raidolo bobo sanda rade bobo shata kalayaba lozoto kodele sete mama mashe
Oria rabanda rabababasha. Data ndasengera mwami izina mu mama. Arushe data mwiza. Yamasengera umwana wiwe. Ari mu ngeso mbi data. Robareza kata. Oh sharaba. Abashwe n'urumogi. Abashwe n'ubusambanyi. Badarasika taramande. Data urazi ukuntu arushe. Urazi ukuntu avuga ati niki nokora. Oh sharaza. Ko namusengeshereje kenshi. Ko namuzanye imbere yawe kenshi. Yagira igikoreka. Oh Yesu mugendere. Mugendere mana. Mugendere mubwire icyo akwiye gukora. Mugendere mwirira akabanga. Ukuntu akwiye gukunda umwana wiwe. Ukuntu adakwiye kumucira urubanza kandi ari we musengera. Ukuntu adakwiye kumwirukana kandi ari we musengera. Mama reka kwirukana umwana wawe. Reka kumutunduza. Ari wowe uriko uramusengera. Robo koradera. Rotora basaraya. Rebo santere koria. Ibirakaranga umuntu data. Oh sarayaba. Sarayaba. Sarayaba saya. Sarayaba baba. Sokete korataya. Lopo satamaya. Oh Rayaba kosa. Lotabasa. Oh hallelujah. Gebera umuntu namusi Yesu. Oria basanda. Zanifuhe geranda mwami wanje. Zanifuhe geranda mutima w'umuntu kuno mosi. Zanifuhe monde kalasi. Hallelujah. Oh hallelujah. Amen. Hallelujah. Roko Amen. santara bakasi. Amen. Hallelujah. Amen. Yesu ringishu kandinda kwizeye mimbagwa no kuba mubwiza bwa Yesu ringishu. Yesu ringishu kandinda kwizeye mimbagwa no kuba mubwiza Yesu ringishu. Hallelujah. Urakoze Yesu. Urakoze. Oh tarabakusontorisa. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Data turagushimiye. Baba tunakushukuru Kubwa rino jambo. kwa maneno haya. Ndagushimiye ku muntu wese akorewe. Kwa nakushukuru kwa mtu yote ambaye umemtanyia kazi. Ndagushimiye ku muntu wese uteye ifuhe geranda. Nakushukuru kwa mtu yote umemtendea kazi hapa. Ndagushimiye ku gikorwa mwamukoze hagati muri twebwe. Nakushukuru kwa kazi unafanya katikati ya kanisa. Ndasengeye ubwoko bwawe data. Naomba uwepo wako Baba. Niyo bataha. Ingawa wakienda nyumbani. Bagumane rino jambo. Wabaki na neno hili. Ribiragire mu mitima yao. Liwake moto ndani ya moyo wao. Ndanse ku mwase ribiba. Nakataa shetani asiliwaibe. Ndanse ku bibazo bahura navyo ribiba. Nakataa lisiibiwe. Ndasenga data mwiza. Naomba Baba mzuri. Baze babone kugira neza kwawe. Waone uwema wako. N'izina rya Yesu Kristo. Jina la Yesu. Babone bashobozwa gukora icyo babwiye. Waone wakiwezesha kufanya unachowaambia. N'izina rya Yesu Kristo. Kwa jina la Yesu Kristo. Urakoze nyagora ku ngoma. Asante unatawala. Amen. Amen. Mwarahezagiwe. Mumebarikiwa. Amen.